Soifua manuia o tala o le tai au lau Samoa Entertainment TV mo le nei a Leilua. E le o tu mamai nei le ofiso le loia sili le talo sanga le faipule o fale atatolu. Le punle rimoni a yafi i le whamsnonga mo le toi iloina o le whai unga le whamsnonga whai tu malo. Whaatau le mta upu o umona whaia i le whai unga le tamaitai whamsino sinia Judge Talasa alalatua sa anga. O le whai unga le nana whale au ngai nai mo lianga whaasanga i le palemia o le fionga pulea i whai matasua ma le li leo su e ali o whaatau malama a wawa. Vanga na ai leisi totolu na whaamaunia mo lianga. Mai le whamsnonga i le vai aso nei o li ipotia i le tala mua media e whaatalo sanga le ofiso loia sili len whaulua i nafi e au fia i le tongi i whafo talo sanga le ala le pule e toe ilo lea mata upu len au mai i le whai unga le whamsino i a mati o le tausanga neilu o luono. Le li poti lava lea ma le whamsnonga e le i te ena e loia o tula i mo li moni ma le loia o tula i mo le tutali. Miro lui mafui mo no sefo. Tal sanga al ofiso loia sili i luma o le whamsino Justice Roma. Mai ua tolo toi nei le mta upe toi val au le anso lua se fulu o le masina le neo iulai mo le tu tal sanga iwa toi sala tau tali i le talo sanga al ofiso loia sili ma whaatulanga i loa se aso o le whamasinonga. Inisi o tala, se fulu iwa te sima le 2 miliona tala le o fola mai, e le sui o le malo Australia. I Samoa, Will Robinson, o le afsosoni mai eilo na atunu i le wha asosoa le malo Samoa moa na atina e whai. I lungo le itu lau whamtalanga televave po le Facebook al malo Australia i Samoa. O ta wae Mr. Robinson le ave o le wha taua al malo Australia, ma lana langolango i atina e silio na mana o mia. E pe o le sapalai o le wila o awa o ngā male soifua malolo ina i Samoa ina ia whaawa upea o na solo le lei matu mau ia au nanga ilo tātua tunu. O lo langona fo i e lona tunu i Australia fianga o Samoa mai le siitia o le tau o le suau. Whaatasiai ma le angang o le ngalurue whaatasi o te nganta Samoa ua au mai ai fo i le tau au a lona tunu. Ma le tali tonunga le whaupunga o le tele o lima e mama ai se avenga. O anga nā matu al Pasifika e mausali ai ona ainga e peon saunoa le li komsina mawalunga au se talia. Tala turi loa man tanga luengo leo le o maliu lava le li talavou lua tausanga le mo tanga se i mtotua. O le talavou len avatu ile tupua tamseseme o le mtotua le sfreile lena te anei. Ina uamal awane leo i se pisi nisi to ngā fofua. Talul fao o ngā lima onga na fiaile atali o ta uailunga. Peita ile li potia leo na tau fia ile poto tinga ina mo tonga fitinga. Ai ui oni tau mo whainga e sefelo na soifua. Ua maliu lava ile aso na so ile aso fao iu la i talu leo onga wa fianga uro na tino mai manuanga o le fao o ngā lima. Mai ua whanga solo ai so e ngā leo i le whaale tonu ma toi longo toi fo ile tunu uilo na taunu unga. Mai lava le ofiso leo na so o lava le whalavelave lea Malaysi. Lea na lipatia fo i leo mai le tau Messina Hideaway i le aso lima o iulai o le asante nei. Na maliwa i fo i seli e lima sfultolo sanga le matua mai le manuanga onga o maasalomia na afua mai se wha o ngā lima. Mai le tasi sa tangata ua moli ai nei leo talu o na amata sue ngā mtanga luenga i lea wha le tonu ma tau fiai ila toi lalo lwa ai ngā leo. O moli e tuai wha mai senga mtanga luenga leo i a inga mawo o ila ua maari liu wha afua sei. Ma whaaftai ai fo i tangata na o lato soani so e ngā mtanga luenga a o loo wha ngā solo ai. Ai o le wha manatu lava ina ia tau mamao mai le wha tupu o tala e le mautinoa ma ave se ai lava pe a salala watu ilunga so ta inga tele vave. Talu e ono a whainai so e ngā leo ai o tau manga mta upu nei. O tala tuliloa o nei mta upu o le a whailoa lava e tu sai ma le tu la fono. Tala nao ni tai o le solua Samoa, lau Samoa Entertainment TV mai pia. Tulilo mai wha o poponga o tala iau vai whanua i le fiafia nanei.